Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mendagasngi ula Shillong Jingyalang bat Menteri Rang Badu Keri Papua New Guinea James Marape bat ula Yamir Jingmut Halor Bun Tili Kimat Kibayade bat kini ki Artli Kiri. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi hagasngi ningkong ulaya kendu ia katto kat ningut kinong yalam jong keri daulenong jong kaduriau ba Pacific kintobru yau Menteri Rang Badu jong keri Fiji bat yau Presiden jong keri Palau kumshi banta na kijing persang jong keri India ban kampan klan shosho ia kajing yadai jong kabat kini kiri. Kajing yalang G20 Tourism Working Group kabalai kan Shillong Hanong ba Srinagar Jammu and Kashmir Mynta kasngi kani kanyai beteng tat hadu kasngi balang. Hapori India kila dan South pa nyopulai ngut kibriu ki badang shu ya bit thema ya kajing pang klam COVID kat ba kajing bun jong kibriu ki badang shitom na kani kajing pang kalahian no sya ka nyo hajan rius pa arpulai ngut ha kasngi ningkong. Ha Kalimpong ya lekai cricket IPL ke kunhun Gujarat Titans kalala ban penliam no ya ke kunhun Royal Challengers Bangalore na Kalimpong IPL da ke jingjob ka ba 100 wicket ha kawat ya khun ka ba khadu ha M Chinnaswamy Stadium Hanong ba Bengaluru hinin kamit.